toya ukarjeleze mena nufutwa yahe mrajeleze mraelezo Komore namna yeye afikirio namna ikao yeye ngubahatisho na sisi zozarevya abantu zamando salamu ana matukufu shairezo ngio mbibavyo un sisi emission yini permettre rongowe baada ya Komore sa amma unjar mweze hadisi zanivya bana mjotende na bibna hadisi wa kihangu bana non laisser la jeunesse mazababi ya madami parce que les réseaux sociaux kena ukirimda jihadai kabo wandu amba na kweli wakaona hali tukafanya video tukausaidia serikali tukauvame serikali tenda tujitolea yani tujirenge ifuba ndunge serikali tujitolea ramali ramvura bahati nkeda mne serikali shaheze projet ikao tukauona heze bahati ikao tukauona haula mwende ukao ukaya Rija 2024, rija 2025 ngamjua kaze programu zibadili parce que vanu wanadamu we hatende akamjinga ngia kaujaya njie maarifa bata mtume hana bila some Qur'ani hambaka tujua ngia kaujaya soma haina rongo ula msomo leo ukede na serikali ula msomo leo uroha armwe serikali ujaudungwe opoza wo msomo tena alafu tukanzano neseka mratsambeka bana bahamze ukaushe serikali ngo iremo sidungu hafikira jatsoneze fikira na kauziona zikazitsi kastustehilwa mashababe menji wa trene et je ne sais inji trene ke jaka oblige uka mimi ntokansi obahanu bala batsambanga mdungu serikali abo amambo za haram amdungo ndongo za kiharam parce que mo hangu kautsirala abo ika oblige ndreje dingono abo ni mdungu hanzi hawana komantori wa titi kabano ka serikali abahandu kwatuhelewanga uhundu edi hali mimi nsi opposant ile kalima la mwisho ni mambiao ni wa Komoro jimdi fahanu pia ndatsone kare kemsa ka urante serikali jadunge opposant mimi nsi opposant wala ntusho tena opposant wala njana manzani opposant njajuru urante serikali njendunge opposant parce que opposant wiyo wo wanafiki wo wenji rane serikali abumbika joro hahula mraona ndongo za kiunafiki za kiharam ndajarudisha tena mradunge wandu ikao zitabia zao za kiunafiki za kiharam garambao nenge mrasambeka banu mimi ngami opoza minsi opoza mrasambeka mimi ngami serikali minsi serikali ngami harmwere ndepanda ne indepanda kamrungu jikazwa mwere hoyae ka yemana yarengawe indepanda yahe abakabati tafsiri njika revolution Wengi abo sisi ngara kubaloke nsi kabati revolution kabati mbasawu parce que kale odarti apare karja basawu anatsi arujwa kazenzi zondo mijini hatungizo yapo ale anda ko vira mama kuju kale omja mti apara nungwa vira uzirene wengi yoti madhara renji armeze nufutwa za hatu za bala ujabana kwa ukweli na ukweli wa Komoro watukufu hamaste na adabu hele jula hani donti pia atovonsi wanabasaini rinikweshon do mbili ndatambeka mrongo kimzaha timzaha tarnikweshon do mbili abo shonde lirani ko mbili abo lazima ni njama zerezo sosio ulemengu wadora mbua wa Komori wadora mbua uranikweshon do mbili mana leo garkansiyo ngaronao harmweze televizion harmweze komantweri ngaronao wanyanyasi ma opposant ketina kamgazija au mzuani shama opposant wahe Komori kamile masiwa yomana au yomararu wajitole yangu waona makungumanyo ya kihao wanzo wafanye waonane wajunduke nufutwa mando ya hatu nandira ibu harumweshe iswa shanzuani lebunjulio la hatu ngandura serehe harumweshe iswa shanzuani oma opoza wadiana onsi pia kangarenda onzuani rendera unjilio wanzuani rikensirambe eza hatu nefutafsira he opoza ini bubuha bandwi za wandu wa serikali ya azali mana wote azali shavubuha bandu ya wandu wa serikali ya azali arila politiki arila diplomasi arila wa proposeoze idenjema harmwe Komori wapulio wanyanyao majeshi wapulia gendarmerie na penjeni wafanye mission watie balbala libunjidio ili waditsambaza wafanya hizo wakaanza baishe leo maopozangwa njao mwezerezo wamba kwa cha champagneyo shasu wasaga rjuwa kwa champagneyo
ziwakanza wafanye chidizo wafanye renge nyinyi marenga ukaleonga rafanya diplomasi arimwe masiwa yomane au masiwa yomarara abo sisi wana hanyu le balance ngari mtundao nizitwabia mwendao no mwedo ubalia kaka mjaju wana mjue moja ngari mtundao nizitwabia za hanyu mwabalia insi ya hatu ena mna muibalia yao re serikali rema opoza alafu ngari aminu ukaya ema opoza waonjiliana mono wangazija mono wa mali wajaban komori wajaban ngazija warenge meli wasizao nzuana wende watiyele bunjilo la hao nziani bubu habantu za wandu wazali ne serikali ne guvernema walitia mtsanga bubu hana wanzuani rangusu kwa jana au rambi rangusu kwa juzi ngamono wanzuani zikomantori za hao heli wazitoa bwana wa Komori watukufu wenza nkili wenza bahati na biswara njema mono wananzuani zo ambao harimwezerezo sosio abo warnikeshon de hombini paske warambia ukakomori ka ujaha opo ay nzuani ka ujaha opoza nzuani ka ujaha opoza wala ka ujaha parti anzo jeirume nengestu akomori ni question de hombini oskwalomi kemsikem samremo etap mhuru wa hangu bana eshingazi jamremo mhuru wa hangu bana nambio wakomori ukawanena suwa nzuani wasawarambia akakwatutsa hayezi abo de mndu mwenza akili na elewe maana ile tafsiria yabo leo maopoza waje hombe wafanya ubunjilio muwazi au mwashampanye ardimu he harmatele mwito wana maneno engani maneno ngamtolea ondo ngamtolea oe Marekani ngamtolea oe Mhindi ilanga murongozao sisi wa Komori bwanzuana ngamrongozao sisi wa Komori wengesu wa Komori sarelewa no mambiani ukamgazija ekadorumia kamujanza sio ye moya ukamujanza inga yeshio harmwe Komori kamili hena mrio ujanza ningeswa nzuani ngarimbeshon marahaba bo murtia wankili ya ukaya Komori torenge ezi tampaka ilaihi mana leo ngamrenga uzi kamera ngamrambia uka ena mjeleze zo mjoka ujamfanye nyima opoza mwajabanu mwanzo mfaile bunjilio hili sisi karjaja hiyo deri hadisi suangazija au opoza angazija kwa jaroha jewa hadisi hiyo yode opoza ya he Komori ya jarmoshe iswa shanzuani wajewa unjiliane wanzuani wambeza hao watuko ufanya ikawa hundriezi au ikangwanzawe yezi au namna hindi taratibu hindi tuko ufanya tarenge ila yezi wea ukaya mraka uruma mahami tsanu abaha mrungurumo mahakume engari tuko ufanya namna hindi tarre jarmoshe ya mahami tsanu engari tuko ufanya je hatari ripuengao rishinderu hundre bahati riparse yezi swanzuani rume olewa au garfanya je hatari tengele harmwe sharia shahe turnanti izo sisi raka unindwese fikra za hoa nzuani badala ora zida haju harengeme ilambango ndio hiyo nda ishie wanyanyahe wanzuani izo tukomambia anda hundu wanyanyahe wanzuani presto wenji wambaka bora zida reje Komori basi sisi kartina fikira ya ukaya ngarta hao yezi kartina fikira ya ukaya ununzuani wake opoza lenge kamjarre mabwe tuangazija ngarto jito wazo era isiru mwabo mgazija haya namwambie mwana moto langu rongo naye era isiru mwabo mgazija kartujwa jito wezo mana swangazija ranzara ngale swangazija sido wenjiri loma opoza sido wenjiri rema iso hatwe mkomori sido wenji sima opoza harmwese swa sha Komori reka diplomasi reka bababa ya Facebook reka zitendwa sha swangazija derulo wenji ritabishao azali na lawe katufanya ndrongo swa Komori de swangazija derulo wenji renga baba sana murensine ikomba rikontinyela sina azali abazali natobaki yabo yode tafsiri hangu njo hambia bora zida yode tafsiri hangu njo hambia bo kiki yode tafsiri hangu njo hambia bo Mwinyi Baraka yode tafsiri hangu njo hambia bo dani malideri politiki mana banga bo wandu amba warongwa mwezerezo sosio sama msongo na mihogo irongo wao chade malideri politiki mdaramboka wandu asoma wakana zama na za he Komori leo kwa tsinizo ngwamba unga zendo nayi wajohanja zibadili zendendo kaina ukiri lambe ka wakaya yavo badi bana tazali weyakabana azali hakabanu haroha haridi harejei haroha haridi harejei haroha toya taleunge bana yuma zuki watu ngwarambia uze tarehe za hai lenge mrudwa uruma
mru harumunai mru hende hakansi mru hajifikiria kabala tirumunai mrajatsa hanzia ukanga mwendo banga mjoru mandro hapo kartukar na ujua rengo wana komori ruwa halifu riwa rende wana swara ruwa rende wana rutihindu na wodo wa komori wananyasi ya mazali shale ode mana reklameo rambao kabani kartu halifu wala kartu dea mana matulaki kartula pizza shangari rengao ila furswa ya hoe uzima wa hensine mabaya ya tobo nsijuvanu ya tambaliari mweze nsizahe dunia mabaya lo iho bahaba bahanywa nzuani murejeza paskera zidange hunungura wa mabare yanu kajaparo ulwawa kajaparo sindia kajaparo zilwa habuwa mafaye hunu hata katimrulo na hajanaye chale onywa nzuani mkanza mje mbuli wafaye muhadisi ngamhima mabeka siwa komori rijeleze ye opposite rujoka huirenga na bori janzuani garanzo jere mwishilieni nini wanzuani msijitowezo murende malaba nwanzuani abidi muhime rimushieni zo manzo murambie maudu mjoka urenga yezi au maudu msahawe yezi au manzo mbadilisho wansi yabo ibidide heni si warjo huja wahime wajeleze chachidoka harira zidangu roho ya janzuani ajajeleze abo ni wanzuani ngamfanya ukomba abantu ya ndrabo ngamsomeso wana wanzuani ndrabo wanata sambiola kamtsumtsaha yode alama ya honesta kanywa ndo ndrabo bwanzuani sambiola kamtsumtsaha sambiola ngamjibi wabo bolewe mahakama ya mhansi bala ngamjibi wabo bwanzuani ngambiha masama mresula tamala ndrabo bangarambula nao abolewe rikubaliana ya ukaya dehena mwana mkomori atikiria hadalwa babu azalasa nikwensi manaka ina ukirisu wangazija siwasaya rkensibo nsiju hatu ironensi hatu njarmageri ndasi hawasi siwangazija izo ndrabo ngamuno wanzuani zo wafanyao kujomba siwangazija maudu karna ukubali ribulensi hatu njarmabaya yapo ile neze mfungu to continue abazali bali wabo na todo continue bana hizo livya fanya to continue na to continue komba atampaka 2050 atampaka dahari zo jwa ukiri zo hizo jiri duniani tide dunia ini ba wajomba baningami azali wakomori kwa tujua isho wanzao atasiwa na shewao ngarambu wako mazuki watu watengelea haramo diplomasi kwa tujua isho wanzao kwa tujua hata iho ribali yao mimi ngamambodeze kweli mikemsikemsi ni mazuki watu mdoma opoza ni mazuki watu mdo haramo serikali wallahi kamtujua hata isho nyinyi mwanzao ngani sawa sawa opoza nge sawa na serikali nge sawa na opoza risambilane nrabo ripulana sheo banu rinjelo mala honu rudoteza na shiheri narambilaneze kweli kabati hata opoza boti juman wala kabati mrulo na hamu nensi ini ngani sawa sawa msiri hadai kabati hata mru mzima uoneso wa komori ukabanu ngasina hamu nensi ini izo zembie guvernoma ifanyao de zembi wizo opoza ifanyao imaranya wao wadzima harimweze komba izo zombili mdunguro mduhula na serikali ndajaro mduhunu ne maopoza abo sisi wana shewanu au si wana hanu abu mnikonize salamu ze jamaa tukufu mdo yabo chasi singari nono njamba nkili rimrambueni ukasisi rikansi ngari mbimao ze twabia zanyu marbalia harimwensi ya hatu maudu iho su wananso jwa reklame azali watu kajeshi hareklame azalo jo rumeva hubala systemu ya hindi ureme kudeta ya rahara yani isai validewa kudeta yaho hiyo ivalidewa hamwe serikali heli wairema mana huja champion ureme kudeta kujata damu azalingo zijuo atani partisersenga mzijuao venge siwa komori ngarfanyo taratibu za diplomasi za wino za uonesa kale unga bo sharafa za wanadamu salamu mzee wangu faki mradad amuni koze za Kiislamu banu jiundrao leo wananyasi ngwendao mbiyo wajonese kasisi de wana razingara diplomasi ya komori ngari onese namne komori jo baliwa yende ndro au yende nani venge sisi swana komori owenjo hatu sarambua kangabo ndrabo zinji zambishi hao banu harimwensi ya hatu kaisina mru joko jaba hemru mafura banu ikihari wa bandu wadaze risari elewa ya ukale ora zidare ngemeli ende nzuani nda unjili wa nzuani ya ambiyo wa nzuani kabaninga nina fikira hinri nizo sisi ranzao keyezi yori nikiwayo awe makatiani ritahao ngasina mwendo hinri sharafa hinri joka wibalia wanzuana ambaro haba hunko jama opoza ngera zidamda hulu iwan robo razida rejei babala azali ola mgazija we mgazija na mjemrenge ezi mwelewane mwambilane ukweli paske singarelewa kanyinyo tipia nyondo andrabo
ranyi mwitsa hao ranyi mlio asipanda mimi marimwe mwari yangu ini obani nikonvise wa basa obani ntole juseli owenji ma leader politiki Komori wondo anrabu wanafiki manale Komori ze nuftwa za hazo ya lonizo katitsawa na neze nuftwa Rwanda kanizo ha leo Rwanda yorari ndo parse zisima mfano wa hadisi na Komori ombishia ya hayo wanduwa elewo kabanu mdu jotsimba ngama mda injia maji wanduwa valide na Rwanda rakaja kaona nzia za uka vanu maji unjiliwa yo uyaona bo ya dubomo bonsi ya elela chaika jiunjilia maji wenge sisi sina memwari sina akili sirende malaba ni wanduwa serikali mlo yabo sirende malaba ni maopoza mlo yabo haina mrungu baleze fikra za hahe hajanji harmwe politiki ya Komori wana Komori warende ha malaba waonoke mro langu rida ilio waonoke mro la lejo korende Southon na renga lodi ngoni deja ye hasa hata jiriha deja ye hasa fanya ezaha zila sonti pia ziona oze krizi hasa hanyongo wapi hata mweze famizahe alafu handa la shemba indu kwamba haheza nyonga hanjia kibri katuvia katuishia ashanjeze nambara ya kaurumia venga na sistemu hamada wao wotu na sistemu wajoka uronesa ukabanu ngasina wandu mazuki watu au ngasina wandu waze watu ngwafikiriwe Komorini zondrabu kamtufikire Komori ngamjohamba ngamrada yao na natuma ngamjihada yao nyinyi mazuki watu kwa utukufu wa hanu hema stehi ya hanu ni mbaoni ngamurihada yao sisi wanashewanyu razalwa lelo wa 2003 na 2004 na 2005 wasawa elewa ye movement ibalu wabo ntiju ukaye utoka karibu ne sanduku yabo bahi ye utoka karibu na fatihu yabo bahi olewa abo sisi karna ujua reshe namna hizo si wasaya mananga sarmansi ya hatu msiya mriyo mkadorenga kare mnaone fulani au mnaone famia fulani yo mtondo bahanu mraste hilo amdani kwaza ya kiza mbra hasaidiwe dossier ya namna ya ibali ya ifaniwa haina problemu iliyo bala ireglewa bayar mwensi ya hatu tabia hamanda hizo zoka ziti na bonga nzori ke Faransa dai haki za hatu ngaranzori ke Bushini dai haki za hatu na abo sisi hun kamturni kazi haki za hatu wenge sisi wana shewani garmambiaoni ukaazalina tokansi yabo dahari kamswelewana batamba iza majeshi zilio yabo kwa tuelewa kabano azaliwoi c'est la même chose heli alone ezi yakauduba fanye kudeta de heli le orieshio rien karza changer hata wao ibuo wake yabo wadosano hea handrongo stona espoir nensia hao wadopandrunile wadofili hana ndrongo watsona hata espoir nensi na bonga boze namna za ukale wor hundre furtwa ya ulamwe ilansia hatu Turkia madi mabani hatu harmeze nsi za Afrika zilamu hao leo kartenda armwe Europa ngartongo baki armwe Afrika hamade zensi kauza Afriki zibu hao mate makatiano rionao c'est un problème il armwe nsi bani Facebook ini dai kia problème armwe nsi parce que mtuka tujua mbandrabo mtuka tujua yeshar mandrabo mtuka tujua hada ya population hauna fiki tankele ongo filme wa wanadamu pia ngwao nao ukatsiva hanu urongo wanadamu pia ngwao nao chale onga sina zilankalizi za unafiki za ukaya leo nzuani katina opoza abo se bosiri elewa maana kazali hajamni kani mapesa ne muweze opoza za nzuani abo hata hunu ngargardoni kwa mapesa ngardo urenga ne ruweze opoza za nzuani kabatu joka urenda manyada baba hanu rahima bana basi bando bosuruata haina mrungu tapalere hoya bando bosuruata banrahima banu bwana swanzuani bando bosuruata banrahima bana basa mabade shihida jana na ndrongo shihina jana mralizo itwani kabatu joka utolwa pumbala mapesa mbeli vurize hiyo ngabo wajonya mawarenge chade hena mrunge ne memory ya hahe enamna njawe nsiyahe wenge sisikarna uka press wangazija roni twabia hamada zila za ukalewa wanzuani wabaye mabango ya hao ka banirazida wasirongowe batule woderke moroni baishe tijidile jeshi landobi libe hamwele bango hilo ukanyanyaswa nzuani ngwa unabunjiliyo yabo au wanyanyaswa mmalingo ngwa unabunjiliyo yabo gardo dubaboro ware mapi randa fanye bunjiliyo makatiano rizamba obana ujoda fanye bunjiliyo harmwensi ya heina mru anja fanye greve avasa ujoda fanye greve harmwensi ya kaina ukiri receive bahare president Komori kaina ukiri receive amwesheleyo 2019 le kafala mjangala jiribon tijubana mali zinji za potea nyumba zinji za meniwa magari ya maranya ya koma barani ya pasulwa papa naruduka namba yankili na nufto amba yankili na mwelezo na nzo nambe
azalia tirtungie pieji riangamia sonti pia babo yabo hata yeye pieji yake japasi azalina tunge pieji ele dabalife oui ele dabana life e mwenzankilia baki awe mwenzankilia afe ele dabali baki shatifanye pieji ya ukarife sonti pia manale one janzuan ujahunzia jekirini force ndegela furtwaka mim komori hunu komori na bala ulanzuani ni seguguru ni bwele bangwe rifale bujile la hatu rala hitwa rife benge yede nufto abasa ina bidire relewane masababu wana komori rambilaneze kweli wanyanyasi wanzuani kwa tu koza no mkozo wa sambibo yafungwa wanyanyasi wanzuani kwa tu koza no mkozo wa henturnanti bo yatolwa wanyanyasi wanzuani kwa tu koza ele jendo wendao ranzi Faransa hata wasili nzuani kwa tu koza wanyanyasi wanzuani kwa tu koza bo wenji wa hao watona kardandite kwa tu koza le unga mando mfaye passport na mrengele japa wao mpashemeli mjamu immigration ya Komori nje mfanye chino ale na mbakiho haya mina madharau vanu wa Komori wongwa daiwe Komori kayenro ngabo walona akili waruma ngabo walona akili waturuma ngarda yo Komori kayenro bwananya swanzwani ngarda yiwe de namra hunde haki yahe imali de politiki wafungulwa chale wabona janzwani ngo jonambia mimi tena den rongowe we kamrats bangarambula nao wanzwani ngani prenga ni capable parce que ngani na besoin yaini nde besoin mloni yotu ngani na besoin yaini imweni kiwaini abo ba yode besoin tsahar moshe swashanzwani c'est ça shakara vumbwe masiwa yo mararu o kabatwa londora hanasi singarunda uso nyumba za watu basi na serikali ngarendo maisha hatu basi na serikali ninga mziju wao nyide marichungi ya ledzina la uka mgazi jamu ijoba wa mapapie ni wanzuani wamba nyide marikazale zina yule wa maori wakaurenga leo wadoli rumia ni wanzuani de marikazalo mwamba si wangazi jasi wedzi wa mapapie sifo yani si matrafikero wa mapapie kide bezorelonizo yabona mwelewe kasisi wa Komori singardo ushinda rihunde mbahindu rikaze vanu suangazi ja ngardo ushinda rihunda mbaba hanu heze zitwari lale venge ekanga mwamba uke security nda yini ya hensi edu wajuko urishu fayar mwensini da wanu abo batu sisi wa Komori na rensi magiri rambe haya bismillah watike mkomori doswali hamba masikini sambi watike mgazija udoswali hamba masikini sambi ngazija udoswali na tamba mbadara vishia lale watike mzwani leo hajado rambia ukaya vanu su tabiha ikana ndoro fanyeze kardandite za hatu pakari suke ngazija rafanye kardandite utije Facebook ureleza ndongwa manda hizo ukomamba zendongo ngizopo kauja opoza nzwani wala opoza ula swadiwi opoza ula sadwi dolikao serikali ngwe yitadwi opoza weide mru ramtotengwe ni vanu enda rambilie ndrongoso ni mwa wanru wala de wana Komori kanga sina ngasarama opoza yo sido ka question kanga kartuhanza ensi hatu wala sido karika mndunge opoza abo mrungu yengo raisi iyo to biya ilo banu nsiju banu bahia ukakanga opoza abo ndo adui wazali na bala yo lo karibu na azali de umrumilio wadui chatida mimi opoza ndo hunu to jota mangavinda yapi eba sharajo juaje kalewe hahaya ihuziwa hajojuaje kalewe hahaya ihuziwa atalewo mantolima wanadamu waonao kakweli hahaya ihuziwa mana wako murani kwa mapesa to mashashi nonda tsaiba anwalale hena mrandi ya mwezerezo sosio hashukuria uyatolo hazina ni kwa pambala mapesa doli rumia harmamwa hali hise zila bashara shindarambia so inde mana mimi ngama ansumezo na mbao nini mjamweze komantorite na mdo ansumezo nini manzi hao ba mimi ngama ansumezo na mbao pastenga mmono harimweze pasi za hoa na Komori ya mahakama kaitsi honze shangio karibu vanu venge ni wale naswa nzuani wanisi wa Komori simalaba sisi maadui wala side adui yazali leongo de shamrambe vanuka azali abango mremo no msumrema sirenge independa labona renge independa hangu fasira independa revolution mamsa revolution na mwensi ntona revolution banu hatambra sini hadaye ngawe Faransa ngodo hazini ngolibwa ye 1500 euro yaho ujaurengere sosio ngwambari Komori tu va bien azali la fe ife
wala mashirika ikaunga yarenge zila faida za ukalewe isaidie Komori kabacha parohe yabo yazivumbua changa mashirika banu wodo afanyao zinji parapora he guvernema atanywa ndo serikali ngamzijuwao ni wa serikali ngamzijuwao ngabo makungumanyo menji bani yasaidio wanasi wasaidiao yensi wafanyao hazi kamjaparo jabo mavumbua ni swamba azali wenge singa sineze nuftwa za hatu baturijelezi de namna ini gare jamu revolution de ritsaha mana ban kabati revolution ban mrambia mazababido ajoka uruma ni wanru mle yabo kabati shababi yabo tantona shababi yabo mana belu kweli la shababi ulangina ma 20 na miratu belu ngina ma 20 na miratu msaidie kweli wala shababi ngina maha mongo miraru kajaenze za hata wana rensirtani bilane rabo ba ekadeze akili za uka ngarambu wao zembi murirendao so wakomori kwa tushinda ushemeza wakomori kwa tushinda ushemeza netikesti kwa komori kwa tushinda ushemeza balade heinansi voto heyale sorodala uko ushemele ensi nensini emasorodaya ya hamaili mana odwalo na mwalo bantu shaula president mwali wola ulamda jabira na matembeza harmwe zaria za Komori tijiki lilu olato jaha kaka utembea ba shaula kaja rais atajonda ba ola timra ka rais hata olato jaha tembea ba chema president Komori maili ba ike Komori ndio na gero odonda dushinda fanya system za upara ranfort yo mingam amin ma president Komori makati anuruzamba waili bas hena problem ujo jiramwe Komori ngwado shinda juse jiswa Komori ro harmwe ze tabu hizo shawa hana nufta za unafiki harmwe zifuba za roho za hao mando wazali wabili wosambi wodo wanru wa Komori wasoma namna ukadoshinda wajuse zichwa wapare wanru wajeban au wafanye systemu za ukalewe problemu lobo nsijuwiro do wanru wao waidi venge azali ulaha elewa uke systemu ya hangu nyanzoni ibaliye banu au ye gouvernement mana banu jokirambe wazali sai jokiri hunde gouvernement nufta he gouvernement ngabo wanru wakabala wafikirie namna hiyo ukasambiola ibidi rim arrête parce que ngwa jua kaulange na pouvoir ula sangoku dena mrujo sangoku ula sangoku kameameha ulange akobo ntsibana dukareme azali kameameha nzima bahi kameameha nzima bahi azaliwa dukabahange nge yabo jelikao sambinga we yabo abolewe Komori wo mzuani na mgazija wodo wanru fanya system za provocation kodo wodo wanru watie system za kawanru jimane odo wanru ikawa bala system kwanzo riremane chama orengiyo yabo mwalingiyo yabo kaitina tambasha kaitoka yon chema adui wa Komori wanru waili mzuani na ngazija nde mangamize masiwa yano tati Komori jokoni hadaya zifikira za mzuani mtukazelewa zifikira za ngazija mtukazelewa vahemu mwali kuna mwishana laheri maore kuna mwishana laheri ukotsola hawno kakerini na dunge mrian lele rana ujilela dadi tafsiri ya bala maore hawno kakerini na tahe mrian lele rana ujilela watu swanga sijana bangar jilelao che sharia shijashungulwa utanza ujerewa wete utanza utokaba tadahari ubuha nufta za wanadamu wanzuani na wangazija wajaba sa wambana rizie banzuani kaujaha upoza kabati mrulo na fikira za diplomasi kabati mrulo na fikira za ukabanu azali rimtowe yabo wawani nasu wanzuando warambiao wajujo wa hewa nronze na munronze chasisi wangazija sutafsire namna warongowa leo wambilo akana warohe yabo wenzao banzuani kartina besoin ya urumaezi kartina besoin ya mru yafungwa rimfunguwe kartina besoin ya wanruma lideri politiki wafungwa kartina besoin riundenzu wana mrilawe rais udo yabo nguru stays de kanuni za hatu siri zifanya wazanzao kwezi wanzuani kwa tehuwezo azalia wafanyili yao waungwa upreza alia continue yabo ila 2030 hata ya kazeda hata 2050 naende hata 2100 kukabatu jomzia kabati mruandia mzie kabati naungwa joka zaliwo hoduba harmwe ye siasa habala mizinga habala magirnadi kudeta anjia harenge harumu
hendala la siwa harejei harumu hendala la siwa tena harudi harejei yaboka bati namna ya ukale rais ule banu mutoko shida ve discipline ya ukamruka dhati rume mfano hadith mruka dhati mananga ruonao namna ikao yeye hazende vengele woze namna hizo katujua urumiliwazo maraia unusu ya maraia wajizia homrumiliaze ndongo hizo hapo vengesi wangazija mrati twele daholahe akati oplas kafu wakanti Marseille hapo azali ngozi maduya zali wa fixe bure na baka watata ndongo itsaho wao wanaba hasisi ngarudunga uzila kanuni ramba ukangara nzo revolution venge balbala hiyo nikemsi matikanzani jibu ni komante wanrwana damu anione ukwanyanyaswa nzuani kwa tina bezo ya mru yafungwa wananyaswa nzuani kwa tina bezo ya urumansi wananyaswa nzuani kwa tina bezo ya ukalewa tabishi adhali oba hanu ya kanti ritambilane nrabo leo si wakomori derlona bezo azali ya sebonti si wangazija derlona bezo azali ya sebonti umaopoza wao karmensini wao ufanye mabunjilio yao kabati aparozilwa na mtoa shahidi bwanadamu zisilamu kwa japarozilwa kwa japarodelwa wanruto birato weze komantori cheza hao wofanya wao kama jeshi wabiri yabo hata cheza hao wofanya kwa japarotolwa degrobeti salama ukana watambaziwa wofanya zendongo za hao maranya ukabwa rawa shakabata parokomya mwanani engeka leo mjanzuani mbalilio milango yo tafsiri ya ukaya kwa tina besoin ya azalia sebonti wala kwa tina ndongozi wa hozao namna isharafa ya hensi ya baliwa yodi namna wo waonao maswila ana mwambe balange azali bala ruma jartia mampani yari ete senema amwente senema baba ni sisi rongo bana simaza babi garsuvensi ya hatu gartundawe nsi ya hatu vanutunda ntisi dokari urenge katikati uta mafura ngo dungwa zali deni vanu aliosano heya kera bongo tundonsi abo jifasiria nai abo fikiri nai wawe tena ufikiri ndongo nyangu shahorenda don zero cha ufikiri ndongo nyangu shahorendeze ndongo den zero venge sisi sigari mfikiri yao ni marengensi ya hatu maibadia ranzini ma opezata ujanyi serikali mimi kemsi na kansivanu kamsina hata fursa ya ukaribani kamfanya development kanuni zinji za azali mumpasheo nyora serikali owenji wa hani mumpasheo kanuni zinji projet zinji za azali mumpasheo chaleo fatihungu johunda macho ya jilimbe karavati na koti ya dobiriliwa komori na maremarahafu chakatsuele wazilo dere anodingweni mwa ukabanumba bahangu orengezi ni hatungubuku la kamili todizo fatu kuna ukubali waambileze kweli ngujamba mndungu uposheo vawe wala warema wazali kwa jamba banu weweje baho ngomoshelezi zo hindi mimi nsida mina na opoza kujamba mra serikali cha hizo la ndone chelezi fatu na lukumani na ilihamu na tiji wao na wao ukana mwesheleka mbaba hanu horengezi ini yongio sawa na sambi hamba mweni beezi kabatata ujoye sharma hamwa nyumba yankatsa kabatu ujoye sharma unai kabatu ujoye sharma jau zila jojo fanya mafoto yafanye buku chakaja kane fursa ufanyele buku azali nyezi mgomba hikma hajafanya buku longilo tarehi ila de projet inikuwa komori kabati mkomori aswele mna buku huo hili ambaka nguja development ya hatu emergence armement ya hatu ziparizi chula ongar shukuri yao alhamdulillah ngar shukuri yao ila de fazi nzima ya Faransa au bushini au mahore ila de fazi nzima banu ngar fikiriwo ngar onao izo mfanyao remeshelezani mabia madharau chaze pariza komora alhamdulillah ngar shukuri yao changar do meshelezani mambie kana shukurie sharudi tena na ruhambie inde fazi nzima ya bushini inde ale ya bushini ha abo kangwanzo ubire hunse na ureje yamba yuhubiri harmanzia za kajaste kawaida ha shenwa na parwa hatu mahimilie gouvernement mambanga mfanyao zinde ze fazi nzima za hezensi wa majirani wa sine wanyanyasi inde fazi nzima abo karna uvuka tujuru kamka jenda hambabi wadzia mahebengu chukoma barani udubo majazi ni ho ya feiho yomba byombu nado itotwa ni ha kazi pare zatu zitilwa androsha inde fazi nzima ya bushini
ndele gari zima la bushini liko vira lende bahanu nkodo vira magari maili lewe mapare ongaranzo vira ne mabeni ya remorku rivirane na wandu wajinga wanwe mvinyo ila halalishi wano mahakama kamdudu do kufanya permi ya dohuza ya nwe mvinyo ila ya bali wandu ifamia wandu isisema jarangani wakomoro ambelizo mkwanzao ashe na hundu wadalao la mdu tofanya aksida na hundu wadalao la mdu tofanya aksida doka kara alhamdulillah zolizo mkwanzao uje henda ambapo mru nakangwe nafazi nzima mnaparenge msala yokati mkomoro jambakane madhara una mbao shemna parenge msala kweli hatilo andro robe kweli amstay chaye msala kata stai kuvire makari maili mbio ganzao rido rambare poana hapa shaho kwela ukweli ye pare ya komori azali ya ishia yebidi tofanywa fazi nzima magari maili adungane ende bahandu wazima ujobulwa uwai magara dola mbajini yangu hehula ya virehula maili ngadunga nao hunia dohenda kabasi ajali za jojiri paske abo zinongongizo hawangu abo ajali jobira hawangu chale ori ni kwa fazi nzima ngwamrele sao wabaila buku la heze projet za tena wambari komori tu pare komori zinongonga sifanywa tu vas bien c'est vrai tu vas bien tu vas bien ngotongo ishambra wa mwanamshe una sababu mapesa ngotongo isheze nyumba za hanyu ni mlo Faransa mwehija kamtunda tamba hindronda ni zihiba pia voilà tu vas bien komori tu vas bien penge sisi leo ribaki bani rumambieni enamna ikao sisi wana komori ngarele wao andomaji tingarele wao namna ribali wao garimwele wao ni ndro garimwele wao ni ndro pokuri kanda sina nyinga rjuwao rema opoza re sirkali garjuwao karna upula na shie uridezane rivurane bure ritezane shiheri no garimwele wao ni garimrambo wao ni kadehena mrungu joban aba invisible ya ahezale kankalina damba banu kweli amdailionsi kweli bana mfanyo maisha ya hensi amfanyo namna umuhewa mwendo wansi ninga mona hatu wana watito zalo maorengo atilwar mazemeli wabe hun yo juzi rambaka unao si hamruhun hapo benge ni serikali au ni maopoza na mdoelewa dingo ikabanunga bwana komori andomaji ngondono njankili warambu wao kakwele nsia hao ngabo bahanu bapwangao ngabo batu pwangao hata izo azali ya hamba harmwe shio zodizo sambi ya turambia harmwe makalima wenge zini defoti sonsi pia na rambula nendo kazini defoti pia ngarishangirio wandu ngaramba wandu ngwa pouvoir ngwa jori la mma der hundu wandu wala kwa sina pouvoir ata ushinda uri la mma ze salo za hatu gazisaura ne mahakama ze salo za hatu ko ulala au de mafukoni hatu ho zisara ne mahakama aule wela kuruni hangu ho zisa rahane la kuru ya hahaya ya hetere amvyo o wajeni wambao ngwajao dehena usiku vanongwa tongoresheshe ya shabo yede heli kamnukusheshe mmade mrikatsobeni wakanga mhusheshe mrutotse horohoni ba chaongwa ele wao nro ke komorini koza shaka itsina solution parce que wao na ambiance ngwajibi wao ngwashangiria zifanishi hao abo wizi wo no narambilaneze kweli afetit kanzari hensi baba mkabala huo riwilie yabo hensi ka mazababi wanzuani gouvernement ya nzuani mazababi pia wanzuani ngwanza wazalia baki yabo dahari watike mdudu mderange watike mdudu mtushe watike mdudu mabatamba rongo itoka yonse abo sisi kana ujwa ujimana rivurana rilapizane bure abana mjamole shu ala la bashar onwa dambe video hangu yonde amjamole shu ala la bashar wale shu ala la bashar liningilo 0 ninga murenda omzaha amlitsabusao mrege manadamu mzima mwangamizi shele shu ala la bashar liningilo 0 ate mahakama wao kangwa mhukumu ngo hamandu harma konzlatori baridi wani bashar wenge na rongo hindri ne daula tamrambie basi kartuelewa amono hamambria to waro hima kama hayo wanduelewa na haraka fano hadisi
mahakama ya mru ya runga mrushono nde banu zona me mahakama yahe hatopase kadombilizo ndongozi hisa bwa wihamba wimruilwa remfunga kana ulipe malene yala wimru ambaka udea wandu wajafungwa mahakume au yafungwa mahamitsano kamransi bandi marabaka si wanahanyu ngari mwele wao ni hata mimi nsushida hata najua Bashari yeye akaulapiza wandu akaude mhuwa hedaula akaudea wandu hata wandu mawangazi jaka uwadea zoko ila akauwadea alafu yani emalapizo ya Bashari ngando ya muhensi homa gobani mahamitsano ngufungwa hamalapizo hata mahamitsano Bashari we nguilwa nguilwa shangandura mgardo polisi mahamitsano engani swirika wa Johannesenza ya kwanda mshitaki ngwajoba kia bata mahamitsano ala la Bashari gilo zero shawa dela namba obanu wartoza nkili warende malaba warende makakamuko chasi singarele wawe nkomba Bashari la ordinateur langena ndongo zinji Bashari ula kombatifu Bashari ngena dossier zinji no banu ali ngena telefoni ngutoze vokale na mnaenzao ula kombatifu apo Bashari na mhukumu na mnabidia hukumlwa wamba ndongo kadha hambia ndongo zinindo yembra mambia ya parwa wahimisiwa mjuje mahakama mrense baridi bo mahakama mrense baridi mtorenga Bashari waje mfungu bala nabo azali ye wandre watendeza Fatihu ye wandre watendeza do wao watko para Bashari wamambie ndongo zila wamambie ndongo zila Bashari ya he adohamba ya atake gouvernement na utowaze siri za he daula harengwa hafungwa wanda serikali wango maulidani iho wafue macho kwa tuona kwa bahawa njia na sini yurende ha gouvernement maulida basa iningi wa gouvernement maulida ni wandu mambani mazwa mana daula na ndongo za dini za mnashioni wa dini ya Qur'ani honda hunanda mtobudie mafundi ma Islam warengeye esufaya mtume wa tekeleze tengweni makanisa mweziri mwa Johamanzani changa mwendao uswafi nini wandu wa daula ze depasi sangizo zinji e politiki mjano itwani ngamsasanyao haku kamtwanza mwishie ngamrongozi waka mtuvia mwende hata mjia harmwe sufaya mtume ngamanzo mwitambarie de sufaya mtume wanensini chala bunge dore makafa na bo mimi ngamambo ka umono to byamanda zilanga zinji yao vale mfaume ulebo nsijuba langu dangu yo ya ukiria uhara yo na mmone ikawandu andisorenga Qur'an waive harmando za diplomasi weitamfua na uhimenya na ngo joka kutujua mimi nsujua tija representa mwe majilisini kenzi bahi shanga mfanya ona pwapwa mheya ndemwe soma nayi kwa zimane mhuwa he daula kwezi nduranganye Qur'ani mwe ireda hewe hunu duniani maudugari ni ndwa urendra himisiwa hunu jore mambuda banu rifanywa jamao rezenyumba hizo ridosi taho barini hewe zisingar johamba ezekweli riziona orizieshio zirihoza utena ngele wose kanuneza hanyu kamtushida mazidunga ze kondisio za hanyu kamtushida mazifanya ze projet mazibwabo nsiju kamtushinda marema na magora mazifanya mkansi abaza tena mbali ya ila politiki ngamdemwa itie harma umwezo wa maulida director tijindo bingu he waziri tijindo bingu he hahabala ndende soma mkanka bomze inde Qur'an na mkirazi bangar dunjar mtezeni shiheri wallahi kardunjar mtezeni shiheri pour de bon parce que abunga manzo mrende kwa komurugo magongo kamtujwa usoma kamsina maarifa ende sensi ini chamtomtonda bahati mnomewa nini mahaja nini majabasa kamsina maarifa utekeleza ze wajibu za hensi ini chaukaidi Mwenyezi Mungu tsola hamremeni ngwe hambaliani hata mvurizana ramabangwe la he Qur'ani owasaya wajitiani wade wasibonsi wajwaridi wajuhelera hiyo owasaya wajitiani wade wajidangusa owasaya alikuwa tuona owasaya ngwapenzao ba mimi mimrukata amnadanganye mafiti ngabwa ko uelewa kangu somo nai chaje ufanya swafara madakika 10 ezembi ambao yamenyawe Qur'ani harenge ngoni ya Qur'ani ngumenye Qur'ani yenye ngujua kama na msomo naisha sideruma wensi mishefu kadha hewe wakomoru ngari ani wakomoru wakansi ngwa mangali yao
zetwabia muzibalio harbwensi gasina wakati ikao ngarjoushe meza manu ngarengao ze difference hale udomba angala Faransa hale mruna kana nkili yahe hale kangarenga mfano swamba angala Faransa angala Marekani aba hakar tudorenga mfano wa Faransa na Marekani gartongorenga mfano wa haswa wa Afrika abarto bakar ma Afrika na moni Burkina Faso na mwaone bao ilo aliyo abasa batu sisi dir hadala ne ba nretla na gabo matsoni Komoro tu vas bien zendrongo tu vas bien no kabatu ndongo zile tu vas bien bana nyinye za hanyunga zikironga mwambao tu vas bien shwa Komoro wenji de na mrunge hakansi na majindi ho shindoni ngutongo fikiri ekolage ya hemane makatiano awafikiri la rentre ya hemana Mkomoro wa kweli nge ihungu dazongama hama wene ho amwezi fubaza hema ya balioni ben shangu ya balio shefuba shahahe ne hunde mnari yali angale mwanahe asome tu vas bien wanu sisi kartuta delegation za wandu asoma mana banuru hidhilwa ni mzee wa hatu yakabanu kwamba aliswali mongozi aliswali harambia ndro hamba no msomo wa shizungu nunka utiramba tamba habari amtongondo bonze yo mjamjama amba msomo mbala doktora enga mproducewe hindi namrambezo ngo mproducewe mwana masoma se doktora zahanu rekatida sina nyoma rengo ni mdamba usomo henri usomo madzinri namrambie swa Komoro zo producewe leo ambana ngabonsi afrene hanga ni dayo Komoro aba he produit hindi Komoro ga yefolio hana mna hindi produit hindi leo ri huzao hundra mali e maranya wa hundra ze hakizao produit hindi ri huzao si maranya leo ri faidishao bukwata za ko ri faidisha ze kanunizwa bazilatsiwa yode karamfu ne lavani ne langilangi ne zo bahazifu ne karamfu zifu mrungu ihula itara mwameli babo mbaibala hata ugewa wasuliho abo nsinge ndaona mnachi lona matso de walona roho walona matso ngarele waonro ukaya kasika ushukuria bari saidwa meli ngardo shukuria mwana mumali de mwana mumali yafanye meli wede osistir dom shukuria haila nuvankli ya hatu narele wanendro ndatamba yoro hombi ngarshukuria bakarja kaniyo burasaidiwa yabo nsinge ndao burasaidiwa nsinge ndao chakarna ushukurie mwana mumali yafanya meli juzi yafanya meli jana ukarna dom shukuria ukarna jobala mabao ya gouvernement na fijo na dahasha renda ramjusa yabo rambulia shirika la usomwana Komoro adofanya meli Wakomoringo malaba taike kwa tujua ze faida za hao walioni zobo ntiju hao Wakomoro juhammo hata wadiwaza ukayabanu kweli sisi singa sina maarifa abonga mjihada yao tumanga mjihada yao ngamjirejezao dingoni harumwa jo manzani yode faida mjo wihunda ngamjirejezao dingoni harumwa na damu awezi umbe za joanza gouvernement ilobo ntiju banu waisaidi yosukwemeli kahuja bahema sihu mwana mumala akawisisea hebarini akawisisa lingi akawisisa ntujala mabeni tujazla hindi akawisindia waisise leo karatoa ushukuri hula shanga swa ushukuri hun bani heli afanya meli ya ulowafi yode namna joka hahimiliwane daula hahimiliwane gouvernement yode namna jo shindafanya meli ya ubali ya magari wenda nzuani yode ndongo ya change bala yode ndongo ya change lewe daula kaina uhundra matso kaina uhundra njema kaina uhundra furta ya ukabani mwandamu oi weibidir torengese zomana za hata yafe aule awandu wanu na torengese zomana za hata wafe ya ukaleo wado fanya ezemeli za Komori afanya ya mwando daula ilala ne yezinda ini ilala afanya ya vile daula ilala yewe yezinda ini wiyo abo sisi wanahanyu ngarede wauka upande wa maarifa karitsi cha upande wa usaidiwa ngardo hidunga alafu kamja mkansi yabo harimo rezo sosio ndo hamba ko masababu wale Komori kwa tanza fanya hazi bangwa una wamanga badatana nika mtanza mfanya ndongwa mwensi banga nyina warabu kamtsa mfanya ndongwa mwensi ngamlauze mali za daula banga azali udondame ya jia puwe mihima hiyo na valensi ngetoma pesa mjuhe bwa subuhi mjebana mwambia azali kadomea ngengo juweze njema azali azifanya mwensi ini zilatiza hanyu ni wana Komori zilatiza hanyu hata na mdema muzisa doma mbiani ndro mwejua baze faida za hanyu kasonehwa hata yeka tuziona change muhara utohamba tujua chaze faida za wana Komori nyinyi wa Komori ze faida za ze nufta za ze mali za
rangu pando la douane ranzu pando el maruf ranzu pando tijwa Comore Telecom ranziti jindahu kartuona hatamba ndongo itoka yonsi ndi mana rangamba Comore Telecom ya hatu ranike mazini wa jilive amba iza hazor familia o yoala mayonesa ngabo diplomasi kamjasoma aliswali harambi yake debe hiyo etafsiria hayo mwinji wa hao bwana hangu wa uwezi wa kubahine dini komparase makalima aliswalihi ne wakati uni ala makalima ya mfu ne wakati uni exactement niwezi debe onde hula jaujitia kahariva la usomo diplomasi doktora kutu produzia tanrongo charolo utilar mafuko ukanti ni kwa stilo na fei go kongo kontebili kamransi bagarambula nao sha de amani ya mkomori ngio inji bato ushindo shemeza ya joshemeza wonge harimo mpiranda ina ya safungwa hiyo wodi ajoshemeza shanini mdo ya kamsuhanza ensi kamtuifikiria na siwasaya ngarjo hamba ne mrensi wa uchamfu kamjo ka urifunga mrifunge jafumba isimu shamruban njalapiza mruban changarjo hamba namna yo hamba mwelewe kangari mrambu waoni 30 milioni inike mrumshaha wakufanyia ada ruhurambua bu director wada hubini kadha emitau ya dhahabu wa irwa wa mina mitanu hapa wala hema bani haho mjini haho cha ruhurambua kweli ngona na shwaho ngona jao shatujuru ngaruhurambua ukaguzi ndere ujaune mwarma plasi kadha hufanyia ada tangolezwana na shwaho hapo sisi ngarele wao kuma baga mfanyo hazi zemalizilanga munda sababu mfanyo hazi sisi kabatamba tabu alhata tata changari mwele wao ni adahuli bandro rikanda sinani riwono ejitihadi ya hanu dehena mba hindu azali ya ito wa proje nyustehile dati izokweli nyustehile dati hapo nsinge ndao desarafaza hensingi zonjema wensika isina upeu kabatata mdudhulumi wa hunu we director ya kamamwe hafanya ze wajibu akomurwa kahanza kabatsiba hanu udongo rengwa mwenje abahayi nazali hamrenge ndamu hansi conseil privé manaina hazinjema hashinda mobilize Komori kabati tabwa mwenje kabatsiba hanu udongo rengwa mwenje ni mapano solera ndaraka zo mijini riyatowa haula mwenje wa mamwe abahangu uo mwema ni abo juzi mwendar mwe pare ya place deze mwendar mwe pare ya epare ndahu darambeda bana ambasade uhe abantu benzami mkokaza mapano soleri zabari makokaza mapano soleri ningar amino kensingiza jibu za hensinga zifanywa mwenje nguo mwema wakurwa ezabari leo rikomando mapano soleri zokweli farantango kaza mapano soleri chao kwado kuplewa mwenje hama mafitsi amadongo sona mana wengezini swa Komori ngasi wajibu rutowe zetabu zirunda war mwensi ya hatu yabuka inatokiri mrada jensa mbavanu ramboka ngabo tabu ngabo upeu ngabo rohombi toda zabahi furambe mana mimi murenga ukaya azali wewe tide director wa finance mbabiyo tawe dominiyo azali wewe tide director wa ambassade mbabiyo tawa ukiradi au kakweli ngawe ambassade haya bismillah tuvana munrenge munmuho police mwana fungi changa mjoka azali wewe ngondo ajere do presidansi wangu wewe mjomba hangu mo mjini wewe ngondo ajere president ho mahakama vaho wewe manzani wangu ngondo ajere ola duani abode hena mndu garimninda neze twabia za hahe ne swifa ya hahe wandaje kwa homswifu vengele Muhammad Ismail hari somesa yo swifa hiyo mwizi na parwa mwizi mwenza ndrabo parwa ndrabo venge gouvernement kamili o wandrikao ona ndrabo hamadi maopoza bao ona ndrabo mahamfukari au mahaminani wanzo waregezwa to ushindo irenga hizo ndrabo desifanyishia yao abo swana Komori na relewe ya ukaya lewe nsi ya hatu yo bidiri fanya mba hindu hindi rifanya mna vidanji mtiti he baba wiyo rambe de baba atipaka rimane rishindane ritie magari mro de baba wiyo chaike mradonese ze kweli mrambe morali ya kweli mratambe nrabo nrabo ngemenyao mrinatwambeze kweli za hahe kale wewe wabdala gwa embwana ya Komori ya ukale wanrwa wano wade wade waze watu waelewe ukabano nsi ya hatu bibidirike mwendo kadha abdala gwa de kina wanrwa imenyao wede kina mana leo ngari mwe serikali leo ngari mwe maopoza abo dejanga unafiki yede mana kasi wasaya mratinrege kami mwana wa opoza mintuta opoza rika iho rione opoza zenrabo za hao
ni mrasindage mra serikali ba mimi timra serikali rikai hore onezo ndrabu zao mimi mwana wansi amjambeze kwedi joka hanyonga na iheni ione ihezeri ione nyonga ya hori ione hezenyo ngari ione kanshuna haki na beze droit zangu ngono Faransa ule mabatima mratu parona arini mloi honi kamono mwezi au ni kamono hindrini yomwe nje mrufu juzi babiri wana ndongo watiti wahema etranger nemono wazungu wao wakaujuha wafanye politiki za kinrabo za hao ikihama balangwa da ndongo zindwa jina na balaka udaile ma etranger odo wazungu makafiri rawaranda wanaswara wajuha fanya sistemu ya nrabo ya kihawe hiyo wabiri hatane watu dailia ema etranger watu rohe Faransa tani ngamjibula ho hahirina baraka baho manda muislamu mkomori ularmanti ya Kiislamu kotonda mtede gaba matsoni bahi toni hadaya iketsamba baruhi bimenji ngojoda ta section pareni uanike wansahebanu ndio wanrehimbu na rent twabia mandizo na reke combatif ya kweli redevelopment mustehi ngala namdo stehi ze droits za hanyu nyinyi mto wao amali lapitali ya maarufu mwamba 2023 ngardo samie lapitali gasi 2025 namdo stehi ba wazungu wano au ntizindwa jina kawakazale pano wamba simwe batima ninge jo hea yoke isina peut-être gardo mambiani kabangabo mdarenga yezi 2022 ne hasa haundu miraya ya timukume atajana armwensi yahe yonsi povrete wanrukao wakausufre wahibiwa ze mali zao ngabo kombatifu za peura na nsi ya Komori parce ngo atahao diamant atahao petrolia hao watahao tijijao jao yabo obligé ko komba ne toujours ngo avancer e Komori wewe mdulazi javuna nazi gara ya hindri ngamrambia onrabo nini mal der politiki ngamrambia onrabo yede mana le urjona razida himeda ina zadi yede mana le urjona azali ya jahimeda ina namru opoza hunu zilade zenrabo mkanka mchongori va hamadzi tumurilawa bahina mkirazi bakarda jare poesheu sitondwa upasheu sasiwandu ikaw sarbali ngarnanga sinankili ojonda shababa mana mya baha kanto mjini haende na anasita entwarari ruparo rambana ndira mzihe ndiri mangala bala kaja koza kasida tambano ko tonka yonsi chafikiro lezula ta henza he uransi harimani tasyo hafu zode zinji zibirawo bonsi jubani zode zinji zijiro bonsi jubani wa mazababi shatinda nyuma ruma mahaya kaya majama mwaruma mahaya vira majama rume mahaya leo amamdu jamsaidie na ibidio ado jiona mbavi ado fikiri mbavi likaburilahi maudu kama msaidie miti tirumu rana zali msaidie madehena parti ya kama nimito kandiyo dehena parti ya jaba nimito kandiyo bahobelu ya distehi yaone ukabanu zila wafanya fumbuni turende daba basi la wafanya fumbuni wafumbuni wao himilia wao uhanza hapo turende daba si majira na fumbuni au turende daba si wa Komori kasisi karjizi kombe au sisi karjiturula mji elewa izo sinini mtoshinda mapanse mwaelewa Sanganzo nzoi kama bala ngamriti yao gaba muribaye matur kemalaba ridunge malamafu na twabiambi no karna uzo kaiho garantori fane zo belu yafanya garanzo mijatu kama de miji ya belu izo yafanya garanzo malider politique wapo harma miji ya hatu tena wafanye zo belu yafanya mfano hadisi belu hawa na hatare ngamba sima halekezo mjiwahe he namna ikaunge harma serikali kadajo jo tolo bala heze mali ya zipara yakaulekezo mjiwa shanga bwana omwe nusu ngwatjore mabura bahande hapara talekezo mjiwa ate serikali kaja do subuti msiseval amambe na hadisi ya mzebelu wala mzebelu wakati azali asaka ya hansi wa banu wandu regleka wandu na watolwa belu havumbula kana tolwa ne wonde wahundu ka belu kaja bidi atolwa bala fatu kaja subuta komea belu azali kaja subuta komea belu ne tudokangwa mrao Shade namna ikaubelu haditole ya nomji wahe wallahi na dini wa rasuli na muzise wandu wa jomabeni hadisi yokazi kweli de namna belu ya stehomji wahe ekaha ribi ekaha para shahende habuwa lejira lahe ya he kapitali yahe fumbuni halekezo mtu wa fumbuni baharinga jodo we uha ye wanene mahura se baharika ina we uha ye wanene mtu wa fumbuni vanizambao yeti hadisi na mbilo hao yo hadisi na yeshi nenge mimile wa mtu jodaza nione wanru wakentatahiyatu wafanye hazi kawa bidiri zifanya amabo mzee wangu Danieli wechide mlima jimhu lobon sijuvanu wechide mlima jimhu harmwe bambao chede ilali swali ya makaratasi
chawe walele tindi bo Daniel twalele tindi gal jo he alisai ivanu zabaru to fanya msomo wao wastahiki izo maana yao ya hustahiki kwa jamerite mamhambeleze kweli kwa jamerite bo Daniel jodo kanta tahiyatu welimiaziazi wewe mru wa merite wihime waeleze walimezi yazi harimwe mabavu shaikale ngwanzo fanye stoku ya serikali maude tumwe hija mbuhe na stoku mtiyo emara yar mauzinga manyifu kana mpwesha hula be serikali ngwa onesha hangwa jo huza rahisi abo yotindongo yotimbadilisho mana fingar joka izo Danieli wala wabasaba nizo kutwala bahaule zongo walo maude tumwe mahani ujo baliondo hento shindoni wambe ukemaranya na wapweza hao be serikali wabalasha ulasha hao sidehe lilo vane mahura yani hanyu pia na mbwema bafu bo Daniel urento kanta tahia to limezi yazi ngasima zababi risomeo hunu ngoma zababi walimao fanera assemblema ya hele dima la hensi rikeja Brazil rikeja Dar es Salaam rikeja Colombia rikeja Vietnam ewe ma fonctionnaire menji wali maji ezentizo na zivumbwa yabo ma fonctionnaire menji wali maji shautu kenta tahia tu yabo bawa komore malabado ambar Daniel ngena courage Daniel katina courage armwe maarifa yangu hunu mimi chimambiani kamtukiri mimi bini mtondrenga muntefu koni kamjama mwene mwanifunge muntema gobani na mundrege muntefu koni ndo mambiani ana kwa ana eze projet za hensi la muhe kamtukiri enamna yangu ini ningio Faransa yabo wobalwani ma security na ma police otokansi wafikiri waendesa droit wa maraia wajoka yandro de namne maraia wajojiriwa de namna ikao ngarjo wangu haneze tabur lonizo ukantu wafikirira nzigo wabo zidobe hara assemble ma deputy wa ikubali awike kwa ikubali waivehe anizozo fikiri waranzi chakana tokirire kwa gwaruga garfane maisha zeti kwedi benge mru Danieli ngamjoja mumbre mekotsi karja haraya paske ngujo shinda bwene stock ya hedaula maude tumwa mahani ajambe ukawa emaranyana wapuweze nrovi wewe ngolibwa huli wanrua limi ulimi plus za hao mfano hadisi hufanya toku ya hedaula chayongo furnisiwa ne daula emru jami mimi najitolea na hazangu bobona na oleze nrovi za hangu na ranso wana hangu na ranso mamala wa hangu sina tenda mnitenko yihunda changa mina to maya hele tindilla harma mezi 6 au mezi mfukare kaliza ya njeni huze na mnananza oni hundre faida ya hangu ba serikali joambe kana mpweze nrovi ba kamuzawani njambala na Henry utijiwizani ndado kazendro vyevima hiyo nda unanda abona mkiradhiri mambeneze kweli za kama na mkomora sangwelewa wakati wangu na kansivanu na hamba mwana mkomori bawe elewa to huzora ya wahatu nitika azali njapara huza uraia wahangu yule maana nashinda na revolte nafanya hizo na kaanza muhamba hizo nanzao pasi harma wotsi pia katata mzima udoshinda nta mapieji kujamba ma opoza katata mru mzima udoshinda nta mapieji pake muenda he Colombia mne haimna itwa hangu rambeze faida za hensi hatu zihunde insinsia hao insinsia hanyu wala insia zadi inensini yaho akomori yo akelke twa iforambe la verite chana ike haki bona beze kweli zihoza wenzi shamba dara dorambia mwaijo dorambia ka komori tu va bien parce que ngo Faransa ngolibwa 1500 euro yaho kale oja undore mele patilaho himimriju wamba komori tu va bien yo aferaho yo aferaho na wala wawe amba tu va bien ngojo komparo baba sawambileka oda honi kwa tulamba hindu wotu wade kwa tulamba hindu 50 euro wi poste wawe amba tu va bien parce que wala oda honi ula ngabo mababwa ya madume ya joshinda ya useminazi ya fanyahazi wafanjao ne wahantu wale stombe ngwa yabo kwa umibure et tu vas bien je et tu vas bien je Carlo Shababila Kamila joshinda lirwa wezovru random siru na to pareni zitola zende za huzi wabonze yu awilla ngorumane serikali ulibwa hondo hantu oda honi bahi abamjorenge telefoni ni pare na bamta kunla nsohole kukabati zifanyishi hao siju kati zifanyishi hao rezambeze kweli ngarire mwao ngaridelo ngarilapizi wao abona mna hatu ejo hunra bahati na nufu na bahati harimwezi dakika za mwisho za dunia hini na mbeze kweli bai murali hatu stare mwelewani ejeste hanyo winjo hanyo stare mwelewani yate mijini no mirani ngarirambula nao kwa kunibenze
Shangotongotseha ya ukansehe. Ahona rambilaneze kweli. Rimrejeze na mwe gouvernement tsena kaze tobya mrendao wanansi au mrendao daula zotesha wani mtongoji pule mabaya yao ngariwo nao kakamtuste hizoranza zali ambao kamtuste shahani mapesa menji tude mwatiar mwensini masisensini ngamani ila kalima la haki akautole kalima la ukazali haja izinduzi heya zokweli kawatia ta crise mondiale katata crise mondiale crise mondiale ngarmwe Komori ndo banu bulo crise mondiale Komori basi ndo banu bulo galeri bamanda ANC ani butoka crise mondiale ndo unrando mfanye mkataba danina wadombeli ani meli hamanda ila leo mdato balele garla henda mwe masiwe mararo gardodo tole magara gardodo bangulu helini rotilo ankile ambapo sasa saya singarele wao namna yansi the faida yansi wa iranza kujitolea yansi the faida za ya kujitolea kujohamba zo ya jo create mashirika mbali na mbali do shinda hajitekeleza emalozi ze mekaniki ze eledima pia ikaushinduzi tekeleza yabo mapesa maruvu armensi nengarele wao kazi zo sindongo kanini ngamzitsa hao fikira mlonyo yabo mbaki yabo basi baima opoza fikira lonyo wa hewa mbe kwa reba azalewa pare abulele goba wanike mapesa basi dizo sa mimi sina amini hata lideri mzima banu Komori sina amini sina upardo amini timpaka tiono ka kweli Komori ngeishanjeo ze miracle Komori ya zamba zifanyishie vanila ti miracle kale orto wapare vani yende mwali la ti miracle ngoro honzuani ngoro shindini nzuani kata mempa 3 minuti ay mwalibo mempa 3 minuti mashini njema yurario barini yabo mempa 3 minuti ngonjo mwali tafsiri yabo abo wandu akabana kalaze projet kama ndio ati pare hula ila titwa shahura chadeze nufto za hizo mali za hatu wazirengo wazifanya za hao wandasha hao makatikati wo bao makatikati walolao haadanene walolao haadanene swafi za kiambesili bonsi juban serie wallahi nedini za kiambesili wanule umrna ke Faransa de borde iho ya taize mali jahe jalele kujinga yogar jokubadi shawe uloya uloban Komori ulole kujinga na bodo ne posto ya heazi yatu itoze mali zatu no na mkirazi lo zamba sa mkirazi lo zamba bazoleze mali zatu rengo jawlole adasa amblaneze kweli sa ya ukaronda ni haho ngo jisao rahane no chantier haho abidu fanye hazi aule au harmele shirika laho wazalia hunome ngaurisao shosalo yaho ngejisao ila kuria honge jisao rahanu la wanomewa mrats ba yo mala mafu yabokenyi kamsina hata fikira garo hao garo nazo nsiri zendao garo nazo nsiri atapalao dina mrakane mnaitwa mvio wahe binibizati garo nazo nsiri hena mrule ngo dombio wensi yahe girukane mapano soleri ya urumilo armwensi shazali ukanchar mahiri yabo kutufanya mwezi bonsi juu ofoye nsi de borde olewa kutufanya mwezi bonsi juu bazali leoparwa hula wende hula abo yondo nsinge de bordeo waraja banu kwa zambao haya wala wajofati huwa juhe wa uremekle wala hufunge retambeze kweli za hensi ya hatu retambe haki ya hensi ya hatu tutodaze helini baize mali mwerenga mwehila mfanya changement mwensi kamili mkaushanje ma directeur pia zabari matu changer Hamada Madi Bolero zabari matu mchanger Hamada Magoshibo Hamada Magoshi zabari matu mchanger ambassadeur mkomori lo France ule ambassadeur ya Komori ya hatu ilo France zabari la hatu zabari matu mchanger parce que ngufanya izo wajibu zahani umero mbeseze mali aunga mjibi wabo alo yabo yatongosa kidwa Komori milioni na milioni za nadamu kwa tunda zikritasi zao kwa tunda zibahati zao ni mdaza bahi ni fatuhu mdaza nakabo sebo Hamada Magoshi na tokaba fanyezo anzao ilanti ya kiustarabu nga wakati kaungu johelewa kanini kamchukiri mweleza elewa au mwamshanje atakamsona haya ya ukaya leo Hamada Magoshi ngene ambassadeur ya Komori mahana maha gevala Hamada Magoshi kamtamshanje ne mfaransa wae omwe hatoshanje wahe hun mahaya ifanya una samshanje habe hamraji na ngujandisa hazi haraka abo insha Allah yaboni ni mrengele lebwizilo mlihansi yabo muliba nafasi
haini mwahanga mjonde enda hapo mwende maone izangamiza maone shidio haya mtimizensi wana ukemba hindu ngemrenge na ukemba hindu ngemrenge chayengu rengu rahamwe jenda adohi mado vale kote msheshe yani hedini na singari mwele wao ndukana ushinda vire vanu yatawe na singari mwele wao kayengu rengo menchi uhibo hamada magoshi wongu hibo usasanywa ambasadi ya Komori yo tampaka itoweza mbani keza mbani zihisa abo sebo afu sisi ngasi kombatifu ne maisha hatu ngasi kombatifu ne nsia hatu ya ukade heno wakati rjokana yani komantori ya ukarito wesingar johu jajerambe zi haki za hatu wanu wanura kada sina oru wajua wezi kojo hamba wanu wa serikali sarle mwanani karinamba mfe banaka mfu abo sisi karina ujwangari bakoda sinamba na mrohe harimweze to mana za Komori dingo hirani raza lire mapoza na mribauhe niwezi pia kamsina hata fikira otjo jarmweze rezo sosio jo ya dana Komori na valentwa vidi mikemsikemsa mjo huona daona na mra serikali ukansiar ma restaurant ngam noise cafe zanyu yefasira boindi enemi opoza adui mwidzi mlevi chamba tudo sanganya bayo ajali wanzo ukemwidzi ruduke mlevi yo ajali ukemlevi yo ajali nduna kemwidzi azuyo yakarmo widzi ndake mlevi yakarmo ulevi ambrake mra serikali yakarmo harmo zikanuni za kiserikali we opoza we hamba ngwanzo revolution urengende panda yaho mimi amrengende panda hangu amjezamba wenge kardona na sukwa satena na umambiani ukaya wananyaswa nzuani wambaza lina rumezi wambaza lia rengezi tampaka ilaihi kwa tina bezwe ya ukawa nzuani wa rume kwa tina bezo mono helikiki ya njila ombwani hodena razida heli wadezi wao nzuani heli walapizi wao wala wangazija wananyasi wanzuani kamjaone sakanyinyi ngamtabi hao sambia fungwa au kamtabi hao wensi tokirenda usoni au bo mto hunda za haki za hanyu kamtuone sala makanga mtabi hao mkaoronesa ukaya na resi azalia rumenti wengesu wa Komori garjo ransi ridaze ribakishwa mwa visi nzima obana nome wabo hetu mbabaho eni jumba la serikali lunamda serikali lotila mbabaho wala sila mzadzaho lola hangu daminawe ngaijonda mwendo hata mndugu jo huja uharayo uremwambe ngaijo hunjo wakati huo ensiri tiarma makafa saka ina ukiri do baziziwe helini tuanasi to baziziwe helini nasima zababu ngarjoni ka dakika rjomrani mavi cha nganyina mapesa ranasi nganyina zezengla jizana ngemna singare droiti ya kanada bwahe no bahano aliyo ba mimi zeneli ya hun na usitiri mru neuze jwana nambiye ba usisirika kana usikini hata mba mru mzima reparise nouvelle ngarjoamba amade zale uri mambiaoni kare serikali rema opoza kamsina hata fikira hensini pare yo fazi nzima harmweze ntsiza hobonze logari nzima delikobira yabo pare ya Komori kamila taidondelewe ya tuhisa wasalamu tosha za Kiislamu timnikao